Kathasha mwenye mno kiwe mutegere weru TV no ntubokona kanya gakwatana batu kinde tucia weru thaa mwanja cie tariki 16 mweri jwa mbere mwaka 2025 mbitwa wini wa Kinyero. Tukiambiriria ni ati hakariba kumantere Chiankobwe wishumiretie na kwithira bakilo amana na Minister wa Utungata bwa Mwingi Justin Muturi iguru riegie miari yawe ya kwithula ubiti burabu kubwithwa ithirikari bwa kuwata Kenya utai ntukuma nyuma ya mwana wawe kwithirete kwa na utira kwithira kirekerwa akari ibawatanirite na Muturi ati thirikari ino menye iguru riegie kura na uteko kombe umbithi kura kwithirite kugieta na mbere kaitene kawi baithirite bakiuria rais wa nthi ya Kenya Ndagitari William Ruto amuna atongira bangi utiire iba kwithira bakigeka minister wa mantu yegirwe Eric Moga kumania na nguto ate kwina mubango yawe kwithira kibwithia hukaruruku bwegie kanjo yawe ya minister. Bamwe bakari kumataunini ya Nkobone bashumiretie kumenerie karika ria kugwata mbewe mbithi utae kuntubura bukujeri ntuko chikurukite au kanyumene na nkuruki bakigwatanea na CS Justin Muturi ne kurugura nkoro yawe na kugora mutana wa wagwaturo utae. We want to condemn in the strongest terms possible mantuja abductions ire igo karaigeta mbere jora torona Muturi Justin agete taura mwana we are abducted na tona kimwankana ndi kwa gato kwenda kwera inya chief whip ora gweto Osoro Muturi ena ambitanes ojora mwa mutiari omba kwethira ena ambitanes mwana wagwati na kaura teoma Rino kuonania government inegusikana mantu ma abduction otuika ayuthi batukuonekana ayuthi mbagutekwa na ayuthi ni bakura na inyani bakuragwa na ndini akaribara boreite CS Muturi nethira akiumiria na akethira akimagwane atongeria bara bakomoria bute ngugi bakiuga bogote maitia bakumugwata na jo gotinda kumwira resign inya Muturi akiaria manto jara na resignation kana impeachment no yete ate na naraberire bwega muno abera nande prerogative ya kuethwa CS itherege president agachoka agaikia parliament nenda gukubuta so president yona Muturi na thete boy endo mubuta agitata ende bato tore achiari ito kuona Muturi utonto botho kwa thithetie no ntone akia njewe na mwana wa teterete no ntugitekera ya CS yake nganene na mwana ore wari taga kwa teuma utumba ko impeach Muturi ati tonto akwaria agwetetera akiawe me mwana wawe kutekwa nyara kuni akiawe batikwariria inyetho CS batikwitatia abatikwariria na thaiji kuri na nguto ati rais William Ruto no agarurania mawaziri bawe kaire akaribane bashumiretie kuga CS wa Roger Eric Moga akethira kiringithwa kirikanya kawe ethira agitwaria rais ujo korita ngugi tuthibo gwitekeria Moga endere gusabu tamweje mpanga mianka eri tigere thatu tugwitekanĩria ntũ betu o tugutuma ntumwa na tuga CS Moga ukagita muntu muringithia muntu technocrat na no twina imani naye akuruba wakwenda ujukia gite kiawe tukuba woni Moga nyaye we kanya kawe jamo yuthi nonto nyo akiera Ruto anenkere ayuthi mudiene ne akaribala baugete CS Moga bali na witekia wakanya gatetheria mirwa nene kiri mirandi egene na siwalenji na Roger Rutheru owamana Roger rwa kurima twamuvurugare kore wonto nani wabotinda korera gweteroje anga gweteroje no bweterete akeje turetera roje twanenkerwa muntu ogututethia nibuje mero yetu na gonto gokwinge mono kwena ukame ndwanda ikwenda roje abora mwakanyare agaturetera roje re ndene ya Nkobo ndene ya Southiment tukubatara manto ja roje nuntu ba irrigation mono na ministry ewe niyo imanto ja irrigation na ora tuje agriculture niyo backbone economy yetu itukwenda bwana Moga weza goko tutethania ngugi ira cie goko na tumenya ura ntu betu bakona roje rutheru na roje rwa kumba gutethia
mantu ja irrigation. Mataunini ya Nkobo gĩcigo mbunge kĩa South nkĩripotera Teto Cewero rĩakwa rĩtwa nĩ Mũtunge Kare. Tugitambire ni ati bamwe ba arimi ba kimera kia miraa kuma Ntere Chiengembe no thiba ichumirite kuthetera seneta wa kaunti ya Meru Kadhuri Murongi kumane na imwe ya miario ya bamwe ba atongeria kumeneria Kadhuri nyuma yawe kwithira agieka mushemanio na arimi ba kimera kia miraa iboriti atongeria kwino batu bo kwithira bakithira be mustarine yo mbere gutiri ba kuruira kimera kie ibo kenda ikethira kiagira antu akwithira bakirwano akio. Nyuma ya seneta wa kaunti ya Meru Kadhuri Murongi kuthuranira na gwitana muchemanio wa arimi na biashara ba miraa nikenda kwariria aburathi tena mbena kwirutanira gutigira na ucheria thoko oche kimera giki na bunge bamwe bonekana bakimeneria muchemanio jo ende arimi na biashara ba miraa kuma Ntere Chiengembe North ibebumiretie kumeneria abunge bonthe ba Igembe nontu bakira bakuwa batiri kwithira bakiwatanira na Kadhuri Murongi gutwira kimera giki mbetere. Nkoromba TJ na John Paul na kinya Kele Kadhuri Murongi apart from gwethura senator wa Meru aumete imenti no te muntu ungi tuona akiro yaira miraa owe John Paul ni we wa Igembe we Kele ni wa Igembe na we Taitumu ni we wa Igembe tuti kwirigira turi a Meru turi antu bakuma Igembe tuika senator Kadhuri no obwita ni ba kwanja batu thabo mwita ake akauma chief guest abo amweleza thina cia miraa thai Kadhuri Murongi kwambiriria kuthiata mantu a miraa ai wita arimi na biashara ba miraa no ntu nethirite airitaniretie muno ndene mbunge kende nya miraa yumba kuritwa kikathaini na kathinon uwe thai katukuona ukiumira si watura no kwa mantu ya miraa yatumbo shughulikirwa babu botu sishi katinje yukulo murimi uyu miraa muinyilikire yura inyilikite katinje yukulwa miraa yare kuritite Mheshimiwa wetu Kele, Mheshimiwa wetu John Paul na TJ toiru muno ntu twathurira biashara na arimi ba miraa bara baisi thina cia miraa kuma gaumo na toiru muno tukuwa aiba wambo tutethia thina cia miraa ira itura tusumburanite acio mantu na miraa lakini yaka twathanirie mburi nkari itagurithia no ntu kuma twathura antu bau na tubetigitie kuma riu kiriro gietu kianjiririe na iro mantu a miraa yathugire saiti batu kwitha tukiungana hamwe na tukiaracia sauti imwe lakini ti kiongozi okira bweya ethetera miraa iyowe muntu mbere omupinga antu banja bariona tukaria atia riba kiona itukura senator tena moso senator Kadhuri senator county ira miraa yandawa he has every right kuthetera miraa kurukia arimi baba iboretie ekinya ura urungamirite nkiama ya kuthingatiria bei ya miraa kinya gwena batiri kwithirwa kibumiria weruni nontu mwanka thaina onekanite kinya gwe ati kuwatanira na tongeria na kinya michemanio ya miraa ati kuthingatana nio Smitheka ura uanwe urotarirwa na chairman pricing committee itori ari muno ndu tweterere kuona bura price miraa no tibu tuona imitethia na wira nya thoko ikuoneka ni bo bauria thoko cia Djibouti na tutona nya thoko ya Djibouti twe kitha kauriria aragira ma MP kana kitha uriria eta kuthithie kitha no tu ya thithie James Mithika o muntu wendera o ku support mantu ya miraa urethero imweye urethero mwana ubati gwithoki wira cio nonto we chairman na ntugura no aririe wo antu baku bara bakamiti batari ki mucemanio Kadhuri iberi bonthe na kinya uwe no menya ni korere wita katukwenda gwira Meru ntukweru ari mucemanio yura yetani Kadhuri Murongi yu arimi ba miraa uwe warere wita kuo no ntu no wire Kadhuri netete antu bara batongeretie maandamano ya mairi 3 na inya ntugwire maandamano ya mairi 3 itware na uwe kuo na iwe wawata muraa uokirie uru kinya video ciaku no twina cio kwa hivyo warere wita mucemanio ne yura no rera kamiti eku ira bwatarirwo nio ile nturi bweta mucemanio ne kenda bwona bia kuurira Kadhuri thoko ya Djibouti ubo kuibo uriri thoko ya Djibouti tutego miagithaga bweyire nio bwegira ciondone. Kuma Igembe North, Petan Class, Chabari.
Athache mwenye mno kiweni Class Tabare tugieta mbere ni ati kiama gia kulwamira nyumba cia ndeto ikio the Media Council of Kenya ikithirite kirombandi kibandeto maturone hamwe na lwamiri ba nyumba cia ndeto kwithira bakimenyera muno kaita karaba kuandika na inyoti riboto mandeto ekithiatiro makareka yo karia na mogwati mitandaone. Boy kulingana na Jackson Karanja uria mwerekeria wa MCK gishikone Kia Central na Upper Eastern. National media kuja to polish the name of the country. There has been a big discussion in regards to the use of the online platforms, and I think that is why we as an institution have placed a lot of emphasis on elements like the media information digital literacy forums, where we've been going out to raise the ability of people to understand how do they interact with things online, how are they able to distinguish between information that is actually factual and information that is there to actually deceive them. We are looking at how we can be able to build the capacities of even journalists to be able to properly engage with content that they interact with, be it on the social media platforms and generally on the different technological platforms that are there. So as an institution, we'll be doing a lot of sensitizations to members of the public through the media information digital literacy forums, and also building the capacities of journalists and even station managers to be able to ensure that they can relay information to the members of the public both accurately and timely. Last year, 2024, had its fair share of challenges. While challenges were there were also opportunities and also innovations that came to the front. We witnessed advancements in technology that brought about a lot of new models that are meant to improve the working of the media. We witnessed the inculcation or the introduction of things like AI in the working in the media industry. Tugita mbere ni ati urakaitiene kamwe ari Minister wa Kithomo Professor Jacob Kaimenyi na wetenende kwina bata ya mbasare chionde wekira moti ra baraba kubatara iboba kwithira bakigunika anene amwabo. Kaimenyi ni nyiletie kwithira kwina maoni ya mwingi ibokenda akari bakethira bakiruta ugebo konia ontobo. Ale waziri wa kithomo Professor Jacob Kaimenyi leo ni umiliti kwa lile mekarika kirero wangindo wa kithomo akile Professor Kaimenyi aliwendekithia lile bunge ya Senate maseneta bakenda kigina kia basare kwibwa kirima governor na bunge ni endekithia la bata nonto wakagita leu ana balaba kwendo tedio batithie to bagikinyora ni kigina giki. Kaimenyi akiuga ni kubateri kwithira kwina gitengo ya kurungamira basari jonde na gutigira na baraba kubataro tedio ni bagukinyero ni mbesa ino. Bekira chonde jaura Chief Justice Martha Koome augire beche chonde nontu kwaria umaite tio kinyira antu baba buri ukinyirwa mwamberema beche nontu yoroteri gutethia ma ana betu bathome ichekro ekithetine kimwe chiekro ekithetine kimwe tukare ndiguru tiratongeria achiari aritwa na watahalam bakithomo tuchuria atiri uria ambasari tuire kwejanwa kwina kagendere kangi kwine tumie kugarura muthiire nikenda mwana ore na thina na mwana oro buri kunenkera ambasari akanenkerwa. Amwe no Kaimenyi ni ultima seneta utigire nimba kuthithia walaniri na itengo jondi ja kithomo kienda guceria ntaira kirithi naino na goni mbitikitie gwintugita gwa consultation kimero kiuga ome bwa muntu mwigacigo boko bukaringa no abwe baba ingeja manki ngongera manki nko kajuka kadankurugi kwa tuburi kwegeria twe senators bageria kuthithia public participation na washikanda wote na kiri mathina marama kwinyira mubango mujero wa kithomo wa CBC. Kaimenyi ule no atongere kwambira kwa mubango jo aliwa kwina thina nene ya kurega kwibanga wega kunira ndaere cabinet secretary wa kithomo
mwaka wa 2013 inde trendira curriculum yario itiari utegerwa kana ya review myake mingi muno ndauga no mwanka curriculum tumitegere tumichunkune tone kethira yomba gututetheria ana betu pombe kwithwa bena kithomo kiria kiumbo batethia dunia musima kintu kiria au turi nandi kuona ki na thina muno ki ona ri kithomo kigi kiega muno kwaria uma ni kwithirwa tutithuranite bubwega ma kuringana na Kaimenyi thina wa gimbo arimu ba kuthomithia thina wa gimbo mauku thina wa gimbo irathi bia kuthomithiria ni thina ile ibatire kuraithirio wega. Kaimenyi akiuga kwa thaa ino Scrooge University ibatire kwithore kibangania gutigira mathomo mara makambire kuthomithia rutwa baraba kauma school kwa makuwe makethirwa mambatanite na curriculum ino njeru ya CBC. Nyaga thombe chitio antu baburi kutwa mbinu pakawatanira vyovyote kuhakikisha mwana wonde akwambiria skuru atina thina university chietu auturi ntekuthwania bambirite kwithuranira bubwega muno kenda aritwa bageta university rua muno bethirwe bagitanagwa na curriculum ya CBC. Professor Jacob Kaimenyi akiuga ni akugwatana na endekithia la Scrooge primary na secondary kwithirwa jina uniform ya rangi emwe. Aidha Kaimenyi aluga Scrooge primary ibatire kunenkerwa rangi ya nkurani na Scrooge secondary najo kwithirwa jina rangi nkurani. Kwa gutio magwichikumia uringa utakwenda maringo kana uraona antu amachikumia akauga uniform yetu middle school kana school ngene enjaga ngorokia kaga boys uniform ni uniform. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbeta Anthony, rangi wa Kathinya. Kathusha mwanya muno kiewe Anthony na kiewe mutegeri kwithira witite ambere na kurumira ndeto cia weru thaa mwanja ugeta kuraitu shakirete na ndeto nkoloki. Ere katikati nkoroni ya Nakuru campus ijite skuru ya kuthomera aki ende ni kiuru giotea na gukiria ntura na intobiote ya bweguru na bwaki nande tuibangite gwita mandagitari bakumenya ngoge yao. Campus yetu aja ni kinyarine ne kiri family Imperial College of Medical and Health Sciences naja itokwarera rerega ra gwita mandagitari ba maririte. ICMHS yejanaga mathomo ja theory na practical jaraja tumaga aritobeto bagatonya ngugene ya mantu jogima na bakathara. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Nonto bwate tonkoro kitu ringire thimo namba 0719223223 kana login kire www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Tuwekithia obisi yaku ya Kinandi nere na umithio na Victory Furniture. Itebi yake ni bia kuambirire ngithatu na 500 ni bithongomagia mutegereju wa mbere. Turi na executive office tables kuambirire ngiri 12. Cionere conference tables, reception desk, airport seat na cabinet kenda kuthongomia ngugi yaku. Turi na furniture cia obisi ya Victory Furniture na marija te kuinyeria mubuko jwaku. Bare mero na ne member ba Stima Sacco turi na nkuma enjega kiribwe. Turi na ngwataniro na Stima Sacco iriega atigira no kurongamira maguri jari okathithiaja. Nionto bwante tonkuruki ringa thimo namba 0748578516. Victory Furniture, where comfort meets style. Kote nchini mbele tuendelee.
NCBA. Go for it. Gakwata ogeni oringi na nkathushe mwanya muno no ntubwa kwithira witite mbere na kurumira ndeto cia weru thaa mwanja twicokirani ati akariba kuma ntura ya Karende wa dini ya Ganga iba kutheta ikuongeleka kwa makarika ya wambantere imuno wamba bointo bya miunda ndethia na inyainto byanja. Mweri no mwathuganirwa bampempe nturi ya Karende mbari cia ngero wa Ndiaganga kirigi chigombunge kia maragwitangacha na kenda kwebumeria ninda mwite kwa nkale mweri umwe tunanda adire nenda die gontu nanderi wa mpeo mweri umwe na ndale wa mweri umwe akero kimene go ngerete ngero nseria mbere mweri umwe odira nikende tumba kwaria mute igitagaria mutembe ya gajukirie lady ra ntuna yo ntukujia mwamba ni forte ona no le kinyomde kana na ru mbere na mutembe ya le kiogu tito amugwata twamugwata au ange thirikari ni ekamenya tontu twimena midoro muno Bobo bumerete nyuma ya tori bantore ni Akarende kumera na muthuro na kuthukia makinya marito makinya makorogithia ambantora nienu nyuma ya kubatwikira mpanga thaino ninda umagira njira ninkadinke ngeka tubemba twakolonje nkije ina no anaoka mwana ka mwana kugiruria na bukwene uraba nine nkuwa ndina kiao muno na mtoya kumena nduri to mbere ya mweri umodira ni asokie mbere nkengereri ingwa niyo kuma sande akumbita lukiri ndezo kairi ndero kaba kweta kwigitatia niyo ningukunda irwe nsau yadira ndayiwa lia mpoga na mpempa otaino mikombolo mbie to kuye wake niyo gakona gutinchau na enkwada ona bibudi hapo na nchai ringana na tori baba ambantori ya Karende batikurugamia into bya menda mukumburi na nkinya into binge kiremechie wetu ni wamba waingia muno nuntu tituga gukota gwakwa ni ndaingire nsau na tukati na okino na nsau endara ine one kumakomaka ikejirwo tuku watu rambuko ikejirwo tuku kogu ne kerikari yake twena kyo guku nuntu tumba kwimandira wina into jia komanda lakini utumba komanda ona watika gasuburia karo kundagia na ng'ombe rojo kethera ikathirire utikona ringi bari kiritie na kuga thina tatongoria nturene ya Karende ndi amba bantura ino ibo baganu na ibako bamenya gwa bunka kabataro bagwatana into igera ngoko ntugutekyo mbigirira suburia ngatika kwa ng'ombe nkeje kudi purasi nenda rurite mbemba jakwa ja mweri muthiru ndethere jonda ikojokua na nkunia niyo jaunirwe nkidirokire ndiete rokirirwa sande nkindetera ni junirwe ngoko jakwa na bunda ina ngoko nyinge ni ngoko jajukirwe tukaruta tukerera ngoko nirathire nirarugirwe na mauta makaruta rungurwa muntu rungurwa kitanda kya muntu na ngoko ile nduge kiripotera Weru TV kuma gichigombunge kia Maram mbitagwa Martin Mugambi Kathasha mwanya muno kiwe Martin Mugambi kiwe mutegeri na kibonde barabomba kwithira bekinyanilia ndeto cia